Mbedda wa Kyabazinga omwana omulungi Abikedoni mbalamusaako abasoga mostly video eno ngikoleire basoga banange muliyo muli bulungi mumbo ina akaniriro ka mama wange ine bantu nesimye okubanga nfaanana mama kati webeeyo oba ofaanana nini faanana ku baba aleni tine ebindese tidye kuberagira ku wano nti ndi mulungi kuba mushedi ndi mulungi mujanigira bwereera nga mwina mukiti iwe ijjo kugeza ku mama kyobulungi bwo bwa mama mukitegeere omwana Tina baby akomenti nze yankoba nze ndi speechless tali speechless ku bulungi bwange be ali speechless ku bulwaire bwa mwana muwala omwendi wefe superstar omulala ati flower girl mwene mbuziye Flower Girl mulweire era abaire mulweire oluvainuma lwasho gye twali ku yasatu n'olulala yali asiliviko enkeera wolo yali ali kwira iwaka yatakingibwa obulweire mu motoka era bamukomya mu njira bamudandaba kwawe enkeera bamwize Kampala niwe yabaire Kampala embeera yeizemu yasajjuka esajjukali yasajjuka kuba ffe twambona lwakuna ya nze ni Tina baby twaliyo ku lwokuna twabona ko omwembi wefe superstar wefe Flower Girl ngaakuba kwa kangu bangu banga ayogerako aye twajire okukeesa obwire obwakeesa ku Rocktown sawa ddabeire awo tumwenda ikubirija mu regular ng'omwana obulwaire kayibuze mu butabwike nga Flower Girl embeera mbi ino twakuba nti banange kayiki twaluba era abali okumpi bali musamirwere kwa saa noze tiri Kampala ndi out of Kampala tiri kumpi na Flower aye bwe neirira ndakujayo tubawe updates do mwana ali atya aye nga mwongera omusabira ekisinze okundeta wano tukogera kulerwa Flower Girl kuba ye mulwaire mwongere okumusabira basoga banange mwatandika lyokutema omugambo n'oguwaata imwe abasoga kayini mwe no mulitandika okutaawo inemiti mubana abaana ababiri Tina baby ni Flower Girl mwasazeire omugambo ogwagawo mbutina nali kuloga Flower Girl bana mbutina baby nali kuloga Flower Girl basoga banange mudogomoka aye nendo baidukiza Tina baby ononga akali kuida imwe mumumani era mutandika okutaawo nti beeruga Tina baby yatandikira management ndala ni Flower Girl bali management etya ndala era bali ba bestie Flower yali abire ku ni Tina yali abire ku ni Flower so they were friends wazirange Tina baby jasobola kuidaloga mwini ngali mulogera ki ekyo nga nkiteire kumbali imwe lwashi mutandise okutawo inemiti mubana abawala ababiri abato abembi babusoga betulinawo kati abato lwaki mutandise batamu inemiti eyo mbubeeruga tikirungi basoga banange tuoyire ku banange tuoyireko imwe muli eyo muliko ba Tina baby naloga Flower Girl Tina baby yayangwiwe ko kwida mu idwaliro imwe mukali omukaina kwida kumana waire bo mulwere ali ate oba ali muli kusala mugambo muli sala kide bana tukali kuba kunti olumbo oluli kuluma Flower Girl lusoga oba tukali bakuba kunti olumbo oluli kuluma Flower Girl luganda Flower Girl wele lukuluma obuli muluma bulwaire buzongo yes ayi tujja kuidano tubakoba amazima kino nikire banole mwembi ole superstar okitegeire ya Flower Girl superstar so omwana oyo buli muluma bwa kizungu tibwa kiganda tibwa kisoga mulobe nakutawo mbukodi Tina baby nalogo omwana imwe muve kukana katina mukaleke ka Flower Girl mukaveku mukasabire kawone aye nga tudda kwebalizerala manager abali kwawo manager nkwebaza manager blood webalirala baba webale butaisa mukono waliwo n'omukyala gwenki okwebaza bamweta Abi Hajat Abi namesake wange Hajat Abi thank you so much barakallahu fikum ala bikubalire sweetheart waffe webale kubeererawo ka mama kefe ka Flower Girl Hajat wange Abi namesake wange kalize ni wembanzirayo already Abi owundi aliyo so tuongere sabira Flower aida kuterera